Mnumzana kunjani mbana sikhuluma la? Kuba lo Noah Mayiponja. Noah Mayiponja. Mayiponja ekhaya nga? Khanda kuyiwakhe. Aha, wenzani lapha kuBulawayo? Awula lapha ngiphila ngokuthengisa yawoti izinto emachayineni, ngiphila ngokuthengisa nje kodwa izinto emachayineni ngithengisa. Uthengisana kakhulu? Kakhulu ngithengisa imithi yamagundwane, into emachayina okuvala amazenge, just different things, penede, amanariti. Imuli nga? Imuli sewakhe. Unkosikazi wachona. Oh, labantwana. Labantwana. Bagcinwa ngophi na lewa? Bakumama omncane. So ngithi ngoba supportayo. Yithe ime basupporta baba. Ubunzima ohlala nabo kuyini bona? Ubunzima enhlala kakhulu ukuthi uma nxa ngithengisa lapha nhlala ubunzima ukuthi angila license yemvumela ukuthi ngithengise estaradini, ngihlala namapholisa basiyabotshwa, siyathathela izimpahla zethu sometimes subisule ama-fine lezitenda zitholakala zokuthengisela. Bangawuthathela abantu benzeni? Kumele ubhadale ifine day $1,000. Uyithathe nga? 1,000 RTGS. Uyithathe nga? Angokuyithole kumele lawo ugcine usuyakweleda futhi ebantwini. Ucele kodwa ebantwini yabo sobonakele nje ngeke lawo istaff sihambe so kumele lawo uthi ulandele istaff sakho. So impilo yakho ubonani uzaba nje kuzobe nini? Lapha kuphelelwa umphako zachosa ngomboni kuzaphinda ku. Wakwasebenza kudala? Angisebenza sesakudala ngobo-90s. Bawuxoxa? Angixotshwanga ngangela amaphepha O level so kwadingakala abantu abale O levels. Wakhishwa? Usuyisebenzile leso sikhathi sithi? Ngase ngisebenzele leso sikhathi. So wakuphatha njani lokho? Akumphathanga kuhle ngoba leso sikhathi ngingena umsebenzi ngangimncane nosikhokozi but uthe leso sikhathi sokutholakala ama O levels sengiseve iminyaka emide kwathiwa hayi njona ongela ama O levels into esisikhangelela kakhulu ukuthi sifuna bana ama O levels so wakho umsebenzi uphelile unless uyedinga ama O levels. Wanikwani uphuma? Awulanto angayithola. Ngasihambela nje. So ungakhala uthini wena kwabantu abalalele kuhulumende labalaleli nje wakulalele emhlabeni wonke? Into ekhala kakhulu kuhulumende ngithi abantu bonke abaphila ngemisebenzi labantu abangela ukuphatha uhulumende akaphathise ngokuthi sithola ama project sibe senze inhlanganiso zokuthi ngathi siyathola ama project angasinika ukuphila njengokuthi sibe lezingadi ama irrigations kuba ama project okuthengisa ama project okubaza njalo futhi sibe nama license nxa uthokufunakala ama license ehulumende ebe esinika i chance ukuthi lathi sithola ama license wona la afunakala ngo city council.